Yo no vio me do bena me sia me do bena me sia me ba mo jinere nya kpofufula me le coin market cap enye tepe mi kpona cryptocurrency we digital currency we pe asi alabe me wo Hamza Combat pe notification de wonto na ide Google me ne le Togo ide Hamza Combat wa boy ne le Ghana Hamza Combat wa boy tonye yola posokubi IFA ya moi e kanali kanade me yata YouTube mo me amane ku ikilese mapo no cho kati ble Hamza Combat o la CG fifila amu le play vo me po da CG jiwe gomne be wato play ale da si gbegbe wa list ya lo wa ko dade asie me apo wato ajira to ya lo wato amebubu wato play wa trozu gade kotokume na vo fifila me do le fu le ope fonji e pwe dade amedo le fu le ope fonji yi medibe mako matwe kofia we le YouTube pakpaje ma e pwe dade amedo le fu 15 hours ago e ape video ma amedo ne gede fi wa powe amole nu fochon Hamza Combat wo fun me wa no po tap game asibide ya kwa no mi amedo mi le auto kurache wo je fiabe mega ko computer ko pede un lewo eni yo le popo na ya waseko anyo manyo ale iko le ba ma ida sia me mafia e ba na space me ya me fifila ape coin market cap fifila o le jira le fi to le jira o yo be pre-sales mazi ne mi po be che mi apole ne coin market che wa block off ya mi Hamza Combat o be suson keke wa menene keke wa menyi e po dale 9 hours na wa list ta me sia me yo le play fifila na galaxy ola wa no play ko dale ekema na unya kwasi ko dare jiko first new wole be buwane ya mi le fifila e po dale mi le buran me fifila berish chukra ele po le fia ta nso ya me mako dare mo jina we plus sube o china dada de uma hia pede we game yero Hamza Combat game Telegram game e po dale e po o video nia ni medibe ma ho copyright ta ne me kwe kura chenyi ava record de no me na ta ni ma kwo atwa na copyright anyway asiye ne o le jira ni menya ya asiye to fufu fifila yo le jira nkike wa menye suso ne gade la siwela wate wa play ne nya no village crypto mwema wate wa play ato nkike magba be consider ka megbe wajire wazunu nawe apama mi di ma poncho katiche sibeke ma ide megbe zdeka na ma powe kati ava ne kati vala kati ya che Telegram game ye wa we le chi eji fifla powe wa we le chi eji upcoming na le coin market cap cryptocurrency open up ya ema ele me ba be cryptocurrency obe fiafito obe ni cryptocurrency ameblenu ele me fiafito subo le me nyama ble wo ya nyatepe votepe na kponya tepe fi ya ole ton blockchain yakati les asa Hamza Combat che ton blockchain ji ole e pedade ta me amyumli asia wo vivi mi le nkude kati e ma katizm okay me be kati ni shortcut ema ya nkeke wa mefe suso na wa list nkeke wa mefe ya suso na wa list 20th ya wa list Hamza Combat today suso ta egbe watu wa play chop watu wa play 7 hours remaining le Binance mi amedio yo mi play kati ko wa de tepede Binance mi avajirele mi ato tepi asienya bobe asia ko mo ko kama mi jirele fuma ko suso be mi akpoko ba vide me di be video na didi ta so update e para de Hamza Combat pe kati pe update ya me call me afia video de woni ama kpo ma to poya ni nya na anam copyright ya over na nam krache ma okay kati enya pe para de e la pe e fona game ele US e fona game cheta ma ko kati afwe amayo le ko le e ganawe o le fe henawe adebenuka ole game puta wa be similar game we ma o list de go me fi similar game we
ya always dey go fee na me ole po amo na ide game ton me yin vie business pa o ni amuzu gatowe le game popo me ta akpa ma kati obe mega miss you no me play FIFA wa miss whether they catism me kwa miss you really messed up. Okay, I mess up with what? Mess up with their what airdrop allocation. 9 big mistake. Okay, I'm a day chairman and will come and show. Okay, whichever mistake is it, still I'm on board rugby, I'm on board rugby. Asia any man popo o jeja jere fi e any mada ye jame gale edoku jira fi gbegbe wa list mile asi mile me apasi no bobe at least na mi ajire ni ma ajire kwa chere na mi jira be $1 at least for 5 minutes 10 minutes 20 minutes they have wa si ole gbogbo ma allocation. Okay, 0.6 megbele na katila so we abe 1000 ya o jire na we e won't ever jere la sin 0.6 wa pokoba e go menye be wifi ya na nza pro phone game ni gagbe pe ka ekma. Okay, and drive and said fall in 0.43. Whether you fall or not, ya krachenyo amodole 4 digit manage amodole 8 digit manage eni global le fula ma se me ya obo ya nyama dagbe ame bia na me sia me ga ngobolo me bene bo video for there me pa me de me susu ga me ya akpo e de anto ava kanu me akpo ole na de yo be kati play hamster de che kwela de ke ma ya cha soro no chon agbe pe bibi ya tamina mo jiba na ngobolo me bene va subscribe a ile verde. Okay, hamster combat jaba abakaun hamster combat da ile verde pa nkeke ga suso na we na ti wan record na ti wan poi akpoko ni e ga nye $1 ekpokra che o che pona de internet ya me yo me pona de ke internet po de. This is an opportunity for you to cash out some money online through cryptocurrency. It's the easiest way you can make money. Okay, it's the easiest way and it's the easiest way as well. You know to wan bu oga me do me bu mi atoka kaka ni ma be me bui ma ba fia no me gbe chon okay.